Mo ende nigo mwamsebe wadi ya MASIMBA Bouse Mairura sentunde ndanyare kubaga gwesokia na koboria abarayane na kurwa sorogongorwa Gusii yare kubaga koena na amaskani gochase umwaziri bw'ekisemye Waziri Machogu kolengana na Mairura nigatebire Waziri Machogu ngati yabarai habo bagendetse ko bakorabya emerobere nemeremo yabo yibagendere ko bakwegwa amono murayibwense William Ruto ga kwana munegeta seniki Ndizi TV gotera century esimi nigo Bouse Mairura hanyarire koba ga koboria boigo okobwaterana kwa bene gati yabarai bunenchira ayemo yokoenekia egesaku ky'abagusi boigo kenyarire koba gigotwara maskani imense ya Kenya igontete kuira chinga kichiga nsaba barayi bonse Gusii both Nyamira and Kisii County toro kia maskani manene ochiase waziri Machogu oinero kuwakilisha president kuwaze community 8. We have 42 communities or more than 42 tribes in the country, but we have an advantage uno Gusii kutoka munanto bwato waziri oyonero kuwakilisha serikali kuwaze community onere tubwate the senior most as a government muntu nde bwenzi okorokana Gusii okoiro Waziri Machogu ebyara. That is an enemy of the people. Waziri tali siasa waziri ni gari omuntu okorera serikali gazi na ande awe kichi interest cheito mutu aliase serikali ya omwestimiwa William Ruto igo ndobwensi pito turaro kuno koiro waziri ebyara tigatunyore na ekero Kibaki alingi president ntu abwatongere ekero Moi alingi president ntu abwate Nyachae ekero Uhuru alingi president ntu abwate Matiang'i na bono Ruto kerale president ntu no Gusii omuntu tubwate Machogu ebintu biribyeito akurwanira kuchaso Gusii. We must support him as elected leaders so that yabantu baito ba benefit. Thank you.